Dilolostro YouTube channel la hi le xigodini tshikelela kunupu leyi nga tsariwa leswaku subscribe na xitlokwana u fike kona exigodini xa Mampela hi bombisa ririmi rero. Un'wana wa vanhu lava va nga languseriwa ku va bifiwa kumbe va chingeriwa eka album leyi vulavulaka hi yona i mukondleteri wa tigigi yena mfana wa Power. Ene loko hi vulavula hi timhaka ta ka Mageva ni tsundzuka mhaka yin'wanyana ku zi ku va na nkulukumba yin'wana va ngo i n'wana ma 1 na yena ku vi na lembe leri a nga kuma beef ene nkulukumba loyi na yena u huma eka Mageva. Hi karhi mi amukerisa sweswo eka Dilolostro YouTube channel. Mina hi mina Dilolostro. Eka nkandziyiso wa namuntlha a ndzi fambi ndzi ri ndzexe, ndzi famba na un'wanyana wa vahleri eka vunanga bya Xitsonga. Mi nga ti tivisa. Mina hi mina Mahlalu wa Xitsonga. Hi endla nkandziyiso lowu namuntlha eka siku ra 15 Ndzhati eka lembe ra 2022. Yi sukile vuthu, yi sukile mbhonyoponyo, yi sukile ya maphepha eGazankulu a ya ha timeleki. Ku na nyimpi, ku na ku kokelana, ku na nkwetlembetano exikarhi ka mukondleteri wa tigigi na xiyimbeleri xa vunanga bya Xitsonga Benny Mayengani the President. Ku kwetlembetana kumbe ku kokelana kumbe ku lwa kumbe mbhonyoponyo leyi nga kona exikarhi ka Gagash na Benny Mayengani the President hi sungule ku swi tekela enhlokweni hi siku ra 28 Mudyaxihi eka lembe ra 2022. Hi siku ra 28 ra Mudyaxihi lembe ra 2022 eKara Lounge a ku ri na ntirho kumbe xikhubyana xa ku tlangela siku ra ku velekiwa ra Gagash loyi ku nga mukondleteri wa tigigi. Kasi hi siku leri fanaka eThembisa eSimple Kitchen a ku ri na ntirho kumbe xikhubyana xa ku tlangela gaweni kumbe ku ambala ka gaweni ka xiyimbeleri xa vunanga bya Xitsonga Benny Mayengani the President. Eka ntirho wa le Kara Lounge laha a ku ri na xikhubyana xa ku tlangela ku velekiwa ka Gagash a ku rhambiwile xiyimbeleri xa vunanga bya Xitsonga Mr Post Sikuliyeza Ndlovu leswaku va ya nyanyula ntshungu. Kasi eka ntirho wa ku tlangela ku ambala gaweni ka Benny Mayengani the President lowu a wu ri eSimple Kitchen hi siku leri fanaka Benny Mayengani the President a va fanele ku va tlhela va nyanyula ntshungu. Kasi eka ntirho wa le Kara Lounge lawo endleliwa ePitori Sikiza Boys na yona a yi rhambiwile leswaku ya nyanyula ntshungu, kambe hi siku leri va fanekele va ya eka ntirho lowuyani va kombisa leswaku va nge he koti ku fikelela eka ntirho lowuyani. Xivangelo ku ri ku va ta va ri eThembisa eka ntirho wa ku tlangela gaweni ra President Benny Mayengani. Hi ta kota ku swi vona leswaku mintirho leyi vumbirhi bya yona a yi endleriwile etindhawini leti ti nga ri ku kule na le kule, naswona vanhu lava a va fanele va seketela mintirho leyi hi vumbirhi bya yona i vanhu van'we, i ntlawa wun'we wa vanhu lava ku nga varhandzi na vaseketeri va vunanga bya Xitsonga. Loko ho lava ku ya hi ku ringanyeta mipfhuka swi fana na loko ku ri na ntirho eGiyani ku tlhela ku va na ntirho eka Malamulele hi siku rin'we. Munhu a fanekele a ti langela leswaku ri u ya ePitori kumbexana u ya eThembisa ke. Kutani ke hi yona mhaka hi vula leswaku mintirho leyimbirhi hi yona mhaka yo sungula leyi nga endla leswaku hi lemuka ku ingaku ku na ku kokelana exikarhi ka Benny Mayengani the President na mukondleteri wa tigigi Gagash. Ku kwetlembetana exikarhi ka Benny Mayengani na Gagash ku tlhele ku ya emahlweni laha hi nga vona hi siku ra vunharhu ra Ndzhati lembe ra 2022 erivaleni ra mitlangu ra Giyani a ku ri na ntirho lowu a wu thyiwile leswaku ri Refill Giyani Stadium. Kasi hi siku leri fanaka eKara Lounge nakona a ku ri na ntirho wa The Road to Magayisa Day lowu a wu kondleteriwe hi Gagash. Hi ta swi tekela enhlokweni leswaku mintirho leyimbirhi ya Refill Giyani Stadium wa Benny Mayengani na The Road to Magayisa Day wa Gagash
yi humelele hi siku rin'we naswona a yi fanele yi seketeriwa hi ntlawa wun'we wa vanhu lava ku nga varhandzi na vaseketeri va vunanga bya Xitsonga. Hi ta fanele hi swi tekela enhlokweni leswaku ku rhange ku tivisiwa ntirho wa refill Giyani Stadium ku nga se za ku tivisiwa ntirho wa the road to Magayisa Day. Kutani ke hi nga za hi swi ehleketelela leswaku Gagash a va kondletela ntirho wa the road to Magayisa Day ku ri ndlela kumbe matshalatshala ya ku ringeta ku lava ku tsandzekisa ntirho wa refill Giyani Stadium wa Benny Mayengani the president. Ku ri ku ka ntirho wa ku tlangela siku ra ku velekiwa lowu nga rhanga wu kunguhatiwa a ku ri ntirho wa ku tlangela siku ra ku velekiwa ra Gagash, ivi Benny Mayengani na vona va kondletela ntirho wa vona hi siku leri fanaka, ntirho wa ku va va tlangela gaweni. Kutani ke hi nga za hi swi vona leswaku ingaku Gagash a vo rihiseta kumbe a vo tlheriseta loko va kondletela ntirho wa the road to Magayisa Day hi siku leri fanaka na leri Benny Mayengani va nga kondletela kumbe ku kunguhata leswaku ku fanele ku va na ntirho wa refill Giyani Stadium. Hi siku ra 24 Ndzhati eka lembe ra 2022 eka Chief eRisinga eGiyani ku ta va ku ri na ntirho wa heritage celebration lowu ku nga ntirho wa tigigi wa ku tlangela mfuwo na ndhavuko. Ntirho lowu kondleteriwile hi vakondleteri vambirhi va tigigi, Gagash Mashawu na Gagash mfana wa Power. Eku sunguleni vakondleteri va ntirho wa heritage celebration ku nga Gagash na Gagash a va kunguhati leswaku ri va ta rhamba Benny Mayengani na Mr Post. Vakondleteri wa ntirho wa heritage celebration va rhangi va nyika xirhambo eka Benny Mayengani the president, ivi Benny Mayengani the president va nyika swipimelo swa vona leswaku vona a va swi lavi ku rhambiwa eka ntirho wun'we na Mr Post. Hi leswaku Benny Mayengani the president endzhaku ka ku rhambiwa kumbe ku vulavurisana na Gagash mayelana na ku rhambiwa ka vona eka ntirho wa heritage celebration, va kombisile kumbe va nyike swipimelo swa vona leswi swi nga pfuxa mbhonyoponyo, leswi swi nga pfuxa ku kokelana, leswi swi nga pfuxa dzolonga exikarhi ka vakondleteri va tigigi Gagash na Gagash, laha Gagash a tsakela leswaku ku rhambiwa na Mr Power Mr Post siku liya za ndlopfu, kasi Gagash yena a nga ri na xiphiqo na ku va eka ntirho lowu ya ku rhambiwa Benny Mayengani the president ntsena. And eka ntirho lowu ya wa ku tlangela siku ra ku velekiwa lowu endleriwa eKara Lounge laha ku tlangeliwa siku ra ku velekiwa ra Gagash, Mr Post hi siku leri tlhandlamaka va endli nkandziyiso eka xiyenge xa vona xa mabulu xa Facebook va ri thwi va ri na psychology, va kombisa leswaku ri Gagash u na power hikuva a koti ku tata ndhawu ya Kara Lounge hi vaseketeri ku ri ku a ku hakeriwa mali. Se mi ta swi vona leswaku kusukela kwalayani ku ve na nkwetlembetano kumbe ku va na ku kokelana exikarhi ka Benny Mayengani na Gagash. Kahle Mr Post a va ndhundhuzela ntirho wa ku tlangela ku velekiwa ka Gagash hi mhaka ku vona a va rhambule eka wona, ivi va gwerha ntirho wa ku tlangela ku ambala gaweni ka Benny Mayengani the president hi mhaka ya ku ri Benny Mayengani the president i nala wa vona lonkulu loko swi ta eka xiyenge xa vunanga bya Xitsonga. Benny Mayengani the president hi siku ra 15 N'wendzamhala eka lembe ra 2022 va fanele va humesa albamu leyi nga ta va yi thyiwile leswaku December Revolution, leyi eka yona varhandzi na vaseketeri va vunanga bya Xitsonga va nga swi langutela leswaku ku ta bifiwa munhu, ku ta gweriwa munhu, ku ta chingeriwa vanhu vo tala. Un'wana wa vanhu lava va nga languseriwa ku va va bifiwa kumbe va chingeriwa eka album leyi vulavulaka hi yona i mukondleteri wa tigigi yena mfana wa Power Gagash. Leswi swi endlaka leswaku hi ku mfana wa Power Gagash mukondleteri wa tigigi
ku ta va wun'wana wa lava nga ta bifiwa hi December i mhaka ya ku ha ku vona nkandziyiso eka siku ra 14 ra Ndzhati lembe ra 2022 laha hi nga vona Benny Mayengani the president va ri na tshinya vantshwa va karhi va n'wi navelela siku rakwe ra ku velekiwa laha va nga vula marito ya ku kasi mi ni twa yini va ka Mageba na. Himpela ha swi ehleketelela leswaku Gagash u ta bifiwa kumbe u ta chingeriwa eka album ya December Revolution ya Benny Mayengani leyi nga ta huma hi N'wendzamhala eka lembe ra 2022 tanihileswi Dilolostro va nga vula leswaku tolo hi siku ra 14 Ndzhati eka lembe ra 2022 hi vone Benny Mayengani the president na xin'wana xa xiselebritani eka Vatsonga yena tshinya vantshwa loyi a nga duma swinene eka xiyenge xa mabulu xa TikTok. Benny Mayengani the president va ri karhi va n'wi navelela siku ra yena ra ku velekiwa. Ta swi tekela enhlokweni leswaku tshinya vantshwa i wanuna loyi a kumekaka etikweni ra ka Mageba laha ku humaka Gagash. Kwalaha ka nkandziyiso Benny Mayengani the president va vutisile xivutiso xo hlomula mbilu eka tshinya vantshwa laha va nga vutisa ku ri kasi vanhu va ka Mageba mo ni twa yini. Hileswaku loko munhu o kala a vutisa xivutiso xa ku he Dilolostro mo ni twa yini swi vula ku mi va mi n'wi nyaje ngopfu kumbe mi va mi endlile kumbe ku vula marito lawa ya endlaka atwa ingaku ma n'wi kandziyela kumbe a mi n'wi teki a ri nchumu leswaku i va a mi hlundzukele ngopfu. Se hikokwalaho hi twa ingaku marito lama ya maku kati va ka Mageba mi ni twa yini hi twa ingaku ma kongomisiwa eka Gagash mukondloteri wa tigigi. Kahle marito lama loko hina hi swi langutini hi vona ingaku a nga ma kongomisiwi eka tiko hinkwaro ra ka Mageba kambe ku na munhu wo karhi loyi a nga va ka karhi a huma eka Mageba loyi ma kongomisiwaka eka yena. Hi kala hi ehleketa leswaku ya kongomisiwile eka Gagash hi mhaka ya ku ri hi n'wi vone namuntlha hi siku ra 15 Ndzhati eka lembe ra 2022 a hlamula xivutiso xa Benny Mayengani the president hi ku tsala eka xiyenge xa mabulu xa Facebook a kombisa leswaku a va n'wi ninginisi. Ende loko hi vulavula hi timhaka ta ka Mageba ni tsundzuka mhaka yin'wanyana ku zi ku va na nkulukumba yin'wana va ngo i n'wana ma 1 na yena ku vi na lembe leri a nga kuma beef ende nkulukumba loyi na yena u huma eka Mageba. Ni twisisa ku na loko va kati va ka Mageba mi ni twa yini swi ta vula leswaku leswiya swi nga tshama swi endleka hi wanuna wa ka Mageba swi lava ku tlhela swi endleka nakambe eka n'wanuna wun'wani nakambe wa ka Mageba loyi hi hleketelelaka leswaku ri i Gagash. Nkandziyiso lowu hi ehleketelelaka leswaku Benny Mayengani the president va wu endlile ivi va vula marito ya ku xungeta leswaku va lava ku bifa Gagash hi lowu. Happy birthday jara mina, happy birthday Tsinya jara la ka Mageba la. Ala ka Mageba ku na vanhu ku vula ka DJ Mfundisi. Mara mi twa yini va ka Mageba? Ka Mageba ena mi rhandza ngopfu ka nga tivala lava n'wina. No a tsementa koma so ta tlangana hi December vanhu va ka Mageba. December Revolution vana va va loyi va le ku ndleka yini? Va le ku xanisekeni. Kandziyiso hi ta va hi vonile leswaku ri leswi hi swi vulaka swi nga endleka swi ya hundzuka ntiyiso. Ingaku matsalwa ya ta hundzuka ntiyiso ku ya hi laha swi vumbiweke ha kona hi vaprofeta va khale. Hi khensa ku va mi landzelerisi nkandziyiso lowuwani kusuka emasunguleni ku va u ta fika emakumu eka n'wina mi nga subscribe hi ri xandla ehenhla ka xin'wana xandla seketelo wa n'wina hi wu khensa hi tlhela hi vuyelela la ka Dilolostro YouTube channel hi le xigodini naswona u fike kona exigodini xa Mampela ndzi muholovisi wa tintamu.